Okay, so prayer and fasting. Kaya mong tinadumay dyan, ti fasting kat nag-end. Because yung muda kat old covenant laang iti fasting. Nag-end kanumanen, dahita iti new covenant. So now, una-una na dyan iparang. Iti fasting ba kat for believers, iti new covenant. Iti fasting bakit para kada tayo nga namati iti new covenant? Yes. Dagito iti scripture iti new covenant after the cross. Ti alaak pa yan. Han nga dagiti Matthew, Mark, Luke, and John. Iti iti. Umano nang ipagita kada kayo nga iti Acts chapter 10 verse 30. Ket adati kastoy nga nakasurat. Prayer and fasting. Dahito iti atrasan ti daduma nga Christian in heaven. Dahito ti daduma nga minister. Madida nga isuro ti prayer and fasting. Dapat, iti church, dahito naturod ka nga mangisuro ti truth. Amen. Dahito at atrasan, dahito mangisuro ti truth. Sometimes, ado ti masaktan, iti truth. Pero, ang kama danagan ni Jai, talaga nasakit ti kinagpaypayswanan, iti flesh. Iti nilalasag nga biyak ti tao, nasakit nga talaga ti truth. Pero, dadya ti tunay, nga mang change ken ka. So now, mabantayo Jai, testimony ni Cornelius. Acts chapter 10, verse 30, and Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour. So makita yu dyan, nga ni Cornelius, 4 days ago, I was fasting. 4 days ago na, ingga na di pagsasauan nga dayay, until this hour. And at the 9th hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Nagparang ti anghel. Amen? Gasong na dahil nga, ni Cornelius, manag-ayunar. So nga, may isa nga nagparangan ti angel. Kaya't yung agparang ti angel. Panagkarkararag yung may isa di ay. Nung managkararag ka, manag-ayunar. Hallelujah. So, new covenant na ito. After the cross. Amen. And next, ijay matlang, dito'y Acts tayo matlang. Chapter 13, verse 2 and verse 3. Dagiti, apostle mat dagito yan. Chapter 13. Kadwada da Paul dito yan. Verse 2 in verse 3. Disungsong batak nito iti prayer and fasting ba para kadagitay believer ti New Testament? Yes. Dito ti may isang hangay pa-practice ti papastor and dagitay ministers ti church. Pero kailangan na ito'y. Amen. Kailangan nga i-practice tayo, aramidan tayo ragitoy. Okay, verse 2. As they ministered to the Lord and fasted. Yan. That even the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. And verse 3. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So, ijay manan nga makita tayo nga kararag na, kin nag-ayunar na. Tadi verse 3, and when they had fasted and prayed. Amen? And laid their hands on them, they sent them away. Okay? So, another scripture, dagitoy, nga may parparang, nga after the cross, manag-ayunar lata dagiday
believers. Dagiti church, pastors. Amen. Okay? So, ada ba yung scripture ngay parang ko dito chapter 14, verse 23. Panay after the cross na ito believer man ang ito Chapter 14, verse 23. And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting. Nanyo ay? They commended them to the Lord on whom they believe. See, agap appoint that the elders ijay church. And then nagkararag da, ken agayonar da no ag-appoint da, agi-commit karagiday nga ministers. Oh, hallelujah. After the cross, maminsan kami nagiti against iti fasting, handa ka di nga kayang aramidan So, di na isuro. Uray ko man, handa nga kayang aramidan, ada nga agpaiso kailangan, pero ang ko nga kayang aramidan. Handa nga agbirok iti way, nga idinaydan, nagitay nga teaching, because handa nga kaya nga i-apply. Haan ko mga kasjay, kailangan nga isanay mo, practice mo. Amen. Oh, praise God. So another nga ijay acts na gito'y after the cross. Ooh, hallelujah. Another ijay acts pa lang 27 verse 33. Oh, praise the Lord. So ngaysan sana yung agayunar. Oh, praise God. Idinto pa di ka-unbeliever me. Maminsan daki jay agpuy-puyat mangalal daw gapulang jay sugal. Ama masangot timangan agayunar ka because jay sugal. Di ba met lang mat ka kinilord nga aramidam. Hanga kasla jay sugal nga mangmangan ti kasusugal ada ba matridis nga hanga mangmangan. So, naabak lang nga doon, matalimu daw pa lang. Dahil itilubong. No kaya dati ag-fasting ijay, and then even dagiday cult, dagiday kulto, manag-ayon na ragiyay. Hanga mabaling nga tayo ti abakan da, nga Christian. Amen. So now, isuro ka na kayo dito yan. Metapno agayonar tayo. Amen. Mayat pa ito yung ako. Dagday benefits na madaw naman pa sa'yo. Ayan, mayat na ito no. Dagday po problema kahit tati kumutong. Ito maiyat na ito. Maming pingsan. Manag-unar ka. Okay. And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, this day is the 14th day that ye have tarried in continued fasting, having taken nothing. Hallelujah! Naalayo ba ni? So, continued fasting, having taken nothing. Ijay NIV, just before dawn, Paul urged them all to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. So, makita yun. Dadagi dyan. Ngayon arami na. So, ni Paul idikat ko ay practice na dito. Amen. And the next New Testament, 1 Corinthians chapter 7 verse 5. I-prove ko lang dagiday, chapter 7 verse 5 kasi ito may isang kurang ti church o rin naman nagkararag ka
Dahito iti maysa nga kailangan tayo nga inayon, di pa nagkarkararag tayo. Mas powerful no with fasting. So, ang kitaan nyo dito, churches, minister nga manag-ayunar, nga kaskadag ito nga pasal, so that ipa-powerful. Yes. Dagiti hangagay ayunar, mid-medyo. Ura ka manuhaan manen ka manag-ayunar, no managkararag pa lang manen, manag-meditate, anda pa lang Ngam no awan manen di karkaron. So now, chapter 7, verse 5. Hallelujah. Astoy, defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, that Satan tempt you not for your incontinency. Ti advice ni Paul dito, ay agasawa. Di agasawa, ti sursurwana dito, nga ti agasawa, kanayon kayo kumang agkadkalwa, agtipon, gasay, malaksid, no agayonar kayo. Di kayo nga medyo agsinabasit. Nag-aasom na ay, ngam kalpasana iti ayonaryo, agtipon kayo manen, tapnuhaan nga maikan ni Satanas ti gundaway na. Ngamang tempt ka na kayo, kasyay. So magita yo, Corinthians niya yan, isursuro ni Paul ti prayer and fasting. So nalawag nga rod, nga ti New Testament believers practice that prayer and fasting. Amen. Hallelujah! No, dangdagan nyo manan dito, hanga papanunutin nyo dagos ng agkiraos ti tiyan ngay. No, maibaga lang ti prayer and fasting, kat amuyon ti fasting nga ti kahit nasawan, kat hangkamangan. Kat tidaduma itayan, hangko ang kaya kung kunada nga dagos, nga dida pa lang nagdengag niya. Nga sige, makita maramdama, tama encourage kayo nga agayunar. Nagkararag. Makita yung ma-experience yung ti power na rin. Okay, so, fasting, ti kayat na nga sawen, so na-prove kon nga, iti prayer and fasting is for Christian. Ijay New Testament. Number 2, what is fasting? Anya ti fasting from Greek word ijay nestis. Nestis. Kayat na sa uwan diyay, ket abstinent from food. Desang kamangan. Okay? Iti fast, nestiu. Nestiu. Meaning namat lang, abstain from food. O say, sadya lang, very simple. Iti Greek word, ti fasting and fast. Kat isuday, panang isang tabim pa lang dijay makan. Sacrifice mo pa lang. Nagito iti medyo, nagdanganday, mangantar aramida na. Medyo, narigat na nga teaching pastor na. Kalakasay. Pero, mayat mo lang, no, disiplinan nyo, ipagitak the benefits na maramdaman, and then, makita yung, adugayam the benefits na ito'y. Amen. So, that is fasting. Hangka nga mangan. Ada lagi day makan nga han mo nga kanen. That is fasting. And then, okay. How to pray with fasting? Next. Kasano nga ruti kasata yung agkararag. Nga adaan ti panag-ayonar wanuhaan nga mangan. Number 1, iti Isaiah chapter 58 verse 6 to 7, makita tayo diyan. Dito iti bilin ni Apo Diyos. Denggan nyo dito taba kakararag kayo kakararag ket kasla awan answer na dagiti prayer dito yan. Amen. Hang kayo palang nag-step dito dito yan. 58 verse 6 and 7.
Tado tigi managkararag kan mga dengdengen ni Apo Diyos ti karharag ko kasi ay ado gamin ti klasin ti kararag. Iso na ito isursurukon kada kayo tatla. Prayer with groanings, prayer with fasting, ento no next man ito, kat prayer with agreement kasi ay nagado ti klasin ti prayer, baka may salaang ti klasin ti prayer nga apply yo. Nga, bakit karharag lang kat panay day prayer of supplication o no prayer of petition. Dawat nga dawat. Awan ti groanings na, awan ti day thanksgiving na. Isong isusurok lagi day kinds of prayers kasi kailangan nga maamuan nyo lagi day nga klase di panagkararag ta at day dapat nga i-apply yo iday situation. Day eksakto nga may apply day situation nyo. Amen. Hallelujah. So prayer with fasting is not this the fast that I have chosen. Kuna ni Apo Diyos, verse 6, to lose the bands of wickedness. Yan. Dahito iti ayunar. To undo the heavy burdens. Amen. Dapat mawarwaran dagiday bands galot ti kinadakes. Nagayunar tayo. Iday life tayo kanda iayunaran tayo. Kailangan nga ma-break the wickedness. And then, anyabay to undo the heavy burdens, the burden kat ma-ikat. Hallelujah! And to let the oppressed go free. Yung nati freedom. And that you break ibriyuk. Lagi dati, aramidin nyo na gayunar kayo. Okay? Sige mapantayo ijay NLT. This is the kind of fasting I want. Kuna ni Apo Diyos. Free those who are wrongly imprisoned. And next, lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Amen. So, nagayunar tayo, kitaan tayo nga daday. Iti purpose na. Hallelujah. Dapat ma-break the power the enemy. Dagiday burden kat maikat. Ma-set free dagiday in prison nga dagiday. Amen. Maikat dagiday kawar dagiday nababalot nga tatao. Kasi no agayunar tayo. Hangka lang nga agayunar nga hangamangmangan ano-ano sam awan mat kayam ti aramidem. Agayunarak ken agkararagak. Isu nga nga prayer in fasting, halang nga fasting. Prayer in fasting. No, gayunar ka, ada prayer na. Hanga mabalin, nga prayer lang. Kat kunam nga nag-ayunar ka. Prayer in fasting. Daday in, nga daday connecting word. Han mabalin nga pag sinaan, day prayer ken fasting, no inayon mo dahay, nga end. Amen? Prayer in fasting. So ano hang kamang mga nadaramidam, agkararag ka. Adati agayon narang agkararag. Haan nga prayer and fasting diyay, fasting laeng. Tiwi sursurok, prayer in fasting. Amen. Adati hang kamang mga, kung ano nga agpi-pray in fasting, no. Agpa-fast ka lang. Tiwi sursurok, prayer in fasting. Ang kamangmangan nga magkarkararag ka. Kat ti purpose na dagiday, dagita, upat nga dagita, breakem dagita. Amen. Okay. Number 2. Nga how to pray with fasting, with humility. Hanta yung itangsit. Matthew 6, verse 16 to 18. With humility, no agpa-fast ka. Han mo ipagtangsit. Amen. 16 to
to 18. Matthew chapter 6. Kailangan tayo nga ngumato ti libal ti managkarkararag adato yung dito'y last days. Kailangan nga rumwar dagiti signs and wonders and miracles. Kailangan nga lumaban tayo kini Antichrist. Kailangan ko ibagbaga one world government kalaban tayo in the last days. One world religion and one currency. Kailangan matibay ti Christian dito'y last days. Amen. Hallelujah. So kita tayo day, moreover, when ye fast, kuna ni Jesus, be not as the hypocrites of a sad countenance. Ang kayo kasla di man nagising pat. Nga, agin laladingit da, wano gagaranda nga ipakita nga naladingit da. I-disfigure da pa'y iti rupa da, that they may appear unto men to fast. Verily, verily, I say unto you, they have their reward. Makita yun, chay? Nagayunar ka, han mo nga haan mo nga daday, alang ipasindayaw, wano ipakita, agay ayunarak takitaan nyo man, nga mabisbisina, kuwano, madmaditi rupa, nga kasday. Haan nga, daday panag-ayunar nga, adati spiritual wano display. Han tayong i-display, ti tao, kini Lord tayong pray and fasting. Amen. Okay, adu nga minti agay ayunar nga, sa ipakita na kakaasida, tapno, padayawan ti tao isuda, tapno, ibagan piman ti tao, nga mayat piman dito ya, gay ayunar Hanta yung ipakpakita na i-display ti tao, no gay ayunar tayo, no di kini Apo Diyos lang kinda tayo. Sa nabali nga makita na tayo, hanga di agayunar kat ingkaaglumeng nga talaga, nga awan makakitkita nga hangka mangmangan, hanga di tikat na sawan. But in your heart, awan ti panang i-display tapno lang padayawan da ka ti tao no apresyaran da ka ti tao dyan. No di ka ti aramidem kini Lord uray no nakita da kang hangka talaga nga nangnangan. Amen. Okay, so with humility, ada pa yung may isang kuha dito dadya ngay mangdandanog ti barukong nangadiyay. Nga dandanugo na ti barukong nagkunana, salamat, Apo Diyos, ta saan nakakasla na ito'y publikano nga da ito'y. Siyak agayonarak ti mamindwa, ti maysa nga week kung kunana. Nakakasla ti da ito'y nga managbasol kung kunana ito'y. Banag kiti nga hanga dinengag ni Apo Diyos ti prayer na. Yan? Iso na ti sinurot ti daduma nga dati mang dandanog ti barukong na nagkararagda. Makunayo man ang dapat hanga masapul nga danugan ti barukong tada lift up your hands. Pero dati kahit na nga sawan daday no apay nga haan nga nasungbatan di kararag na daday maysa in tangsit na day panag-ayayonar na. Amen. Hanga gaputa de mangdandanog ti barukong na nga kunan napakawananak may saka na nagbasol kung kunan pwede may sa dinengag ni Apo Diyos. Iso nga ti kunada no danugom kanumat ti barukong mo nagkararag denggan ni Apo Diyos. Ay Apol ulay ha nga dayay. Tapno maawatan niyo ha nga dayay gaputa dinano-danog na ti barukong nakatinengag ni Apo Diyos. Saan? Amen. Okay. So, okay. Hanga dayay ti topic tayo. Now, so, iday ka nga pray and fasting. Kaya ko na, no fasting, prayer and fasting, kailangan nga agkuyog. Han nga mabalin nga gayonar ka nga awang kararag na. So, naipakita kay jay tatay, dagiti ay prayer and fasting, basta agpapas da, agpipray da. Hallelujah! So now, benefits. Sige. Mapantayo dyan, benefits. Understanding the benefits of prayer and fasting.
Anya nga di may tulong na rita nga rod. No, agkararag tayo katagayon nato. Number 1 is spiritual discipline. No, agayonar ka, at dati ibagbaga tayo nga spiritual discipline. So, no, the spiritual discipline, maala tayo mo lang yung Isaiah nga day, Isaiah chapter 58, verse 6 and verse 10. Pero may isa, kay kasana day spiritual discipline, kaya't iso day disiplinaam ti sarilim kadagiti spiritual things. Kitaan nyo kadi, alaak man day verse nga Mark chapter 9, verse 29. Hallelujah! Hunana, Jesus replied, this kind can be cast out only by prayer. Dagita dagay new translation, King James translation. Hunana, and he said unto them, this kind can come out by nothing but by prayer in fasting. Tada day sa lutsud dagiti minister ni Jesus, apay nga hanmi nga nakas out the espiritu ti epilepsy nga day. Kati sungbat ni Jesus, makas out lang dita by prayer and fasting. May analysis ijay, ti analysis ko apay nga kailangan ti fasting santo makas out the nga evil spirit because iti prayer and fasting is spiritual discipline. Apay nga yung spiritual discipline? Tikayat ko nga sa wen, ija spiritual discipline, dadya spiritual life mo. Iti kayat mo nga rumwar kat dagiday spiritual things nga daduma nga against ijay life mo kani Apo Diyos isuti madalusan. That's the reason nga madisiplinaan ka di spiritual things tapno ma-conquer dagiday nga demon spirit. Amo yung gamin o agay, ayunar kayo kat nakapokus kayong agkarkararag, ma-destroy dagiday negative mindsets, dagiday nga inkarga-karga ni Satanas nga kumkonforme jay spiritual life mo, jay nga ma-break. So no, cast out ka, very powerful. Amen? Spiritual discipline. Tiiyag na daday. Hanlang na daday, disiplina tibagi. No, digiti spiritual discipline. Number 2 is spiritual cleansing. First is spiritual discipline. Number 2 is spiritual cleansing. Yati may kuha naman ng daday cleansing ti spiritual. No na-preoccupy di mind mo ti ululay. Ket agayonar ka, iyag na ti spiritual cleansing. Kas kuma no nakabasol ka. Okay, mapantayo dyan. Nehemiah chapter 9, iti verse 1 to 3. Hallelujah! So, spiritual cleansing, kas bargan na dati sin, nakaslakan narurugit. Ket iyag na daytoy spiritual cleansing. Nehemiah chapter 9, verse 1 to 3. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloth and earth upon them. Verse 2, and the seed of Israel separated themselves from all strangers, and stood confessed their sins and the iniquities of their fathers. Amen. Hallelujah. So spiritual cleansing, verse 3, and they stood up in their place and read in the book of the law of the Lord their God 1/4 part of the day. And another 4th part they confess
and worship the Lord their God. Tandaan nyo agay ayunarda iti daytoy nga time. Amen. Another sin of their fathers, another ngayon kan confess da, kaya nag-worship da kendi Apo Diyos. So, spiritual cleansing. Amen. Ay, kasla kayo kamang mabubutang iti prayer and fasting. Kalano nga kaya. So nga, no, agwa tayo dyan, iyag na ti spiritual discipline and spiritual cleansing. So, next, handang spiritual cleansing, even your body. Physical cleansing. Oh, hallelujah. Timay sa ngamin nga kayat nga sawen, iti panag-ayunar, ket isudaday, parigatam wano disiplinam jay bagi. So kitaan tayo na day, nga no ag-ayunar tayo, ket even our physical, the physical, ket madalusan, alaag pa'y nga munununa jay quantisensya. Ti quantisensya, di ba no kayat mo nga dalusan di bagi, no in kaagpa-hospital, wano kwa, ada day time ngay bagadahang kamang mga na, sa kang tumay dito, no kastoy. Di ba kasi ay? Ano pa lagi day pangususaran day hangkamang mangan, kasi ay, sa day check up the blood mo, tap no makita na nga talaga, no kasano di ay. Kasi no mga mangan ka, narigat ang ma-check up. Amen? Day truth ijay because no anya dagiti kankanam iso ti mapan iti blood. Amen? Sinsya di ay Now, daytoy ti physical. No ditoy Bible. Iti panag-ayunar isu daday panang parigat ti bagingem kayat ko nga ikwa dayay. The testimony iti nagpasak iti 40 days and 40 nights. Idadaki ay mountain trail, nagpasak ti 40 days and 40 nights. At that time, ada hindi masansan nga pa, nagsakit ti tiyan ko ay. Nga no, haanak ka mangan, talaga marikna ka, kasla ada tama na daya tiyan ko. Nga lada ulcer na ngay. Ngam, permi gamin ngay nga daya kalaban nga talaga mo't ijay nga lugar, ijay atok at the time. At kailangan ti anointing, kailangan ti power. So, may kanyak nga, I know nga with the conviction of the Holy Ghost, nagpasa kiday, naging inumak ti danom. Maminsan pa kapiak lata. So, siya. So, daday nga madi, wag kapikat madi. So, may met lata ti danom. So, dahil tinararamid ko, tinangyari nga ijay, ta ijay pa nga time, nakutukuto nga karod, nga talaga rin makita, nga something is wrong in my body. So, iti nangyari, iti agpapasa ka kasi, after the 40 days and 40 nights, nga daday, na ikat nga ijay, sakit ti tiyan ko ay, nadalusan. Kat di nadalusan, pati nga ijay, bagikat irugi na nga lumukmag, idi ka, dinalpasak nga nagayunar tan mga anak manen so dihan nga rod nga diet pastor hanatan da kayo nga bababaya kat ituloy yu pa yan agamin masansan. Amen. So idinanganak kuha nga di dayan madlaw ko nga nag-change iti kwanti bagik nga na-drain ngay dagiday toxic kakasay ket ijay nga nag-recover ti bagik. So, no makita yun lagi ay picture ko ini kalak ni Sir Ruben. Sa nabali iso nata dakdakkel ti tulang nang no siya kay. Jay chan ko ti dakkel. So nakaabot ak iti siket ko kat the waistline ko 34. Kwamot na niya 34 inihapay. Dakkelan adi jay no kastoy ti kakutkutong ay kastoy ti tultulang mo santo kasay. Jesus. Nabali so nga dadakkel iti ko. Pati chan.
Daday tinaaramid na, daday cleansing iti physical. O, kahit yun ba ni? Iso naman minsan, dagidyan ngay high blood, dagidyan diabetic, mayat nga di ay. Daday adati arthritis, kayas day. Taur ilihalian tayo kut apay ag subli-subli. Dijay ti ayan na gayam. Amen. Hallelujah. Padasan nyo na yan, nagitaan nyo. So, spiritual cleansing and physical cleansing ket effective da dyan fasting. Oray science approve dyan. Hallelujah. Ngayon ko nakano siya, mas advanced ti Bible than science. Sakbay nga isuro ti science sa gidjay, inmununan ti Bible nga nang isuro ti fasting. Amen. So, nauduli ti science. Oray ito ba'y quarantine? Quarantine ka. Di baga-baga ti science nga, quarantine kayo. Inmununan ti Bible. Any time nga dati, spirit of death, iti Exodus, in quarantine ni Apo Diyos ti Israel. Aglumang kayo pa iti tabalbalaya, nga madalang ti blood iti doorpost ti balayo, dalang ti awan iti sinsya. Amen? Apadalang ilumlumang ti tao, but no blood. So nalalaing ti Bible. Ay, Apo. Isu nga ti prayer and fasting, inmununa ti Bible nga nag-isuro dan science. Hallelujah! So, padasan nyo ka rin. Fasting. Pati bagigayam, malinisan. Okay. To weaken your flesh. Next verse, Salmo 109 verse 24. In-encourage ko kada kayo ngag-fast. Aduti kuan, ito na yung kararagam kat han nga tinmalab ko nada awan ah. Adu pa lang ti kararag nga saan mo palang in-apply. Makakan ka palang nga nagay-ayunar. Yeah? Kitaan nyo ano, agayunar ka, tibagim, kumapsot nga talaga kasi ada maidrain eh. My knees are weak through fasting and my flesh faileth of fatness. Oh, yeah. Iina. Amen. Hindi, na-drain dyan sa ba? Kolesterol. Amen. Saan lang nga dyan, spirit mo ti madalusan? Your body. Sino tagpo-problema ti kakasa? Daytan. The solution, that's the benefit of prayer and fasting, not only spiritual cleansing, even your body. Amen. Madalusan, madialysis. Amen. Kita nyo ti dialysis iti sensya. Ada idrinda. Amen. Dalusan da. Daytan, dialysis daytan. So, ano aming isang tumat? Ako ang gamin, handan tumat nga bilib, ure kakadua gamin, ngayon na bilib ti scripture ngayon. Bakit na ibagbagadang ma-dialysis ka, kakasday? Makaisbo ka, kung kunak pa lang nuwaming sa deda, ti sakit na kitikid ni, makaisbo ka pa lang, when pastor, ag-dialysis ka ti prayer and fasting, mangkita na gamin ka, narigat pa na sunukol natin ito mo, ay, amen, awan ngayon gamin ti mangi-apply ngayon. Tayo apply na kumata sa daw may ag-report after a few days. May-drain ti toxic. Iti prayer and fasting. Ay nako. So nga dagiti arthritis, makita yung mangkaikat na kita. Dagiti taba, kolesterol. Dagiti benefit ti fasting. Amen, no need iti slimming pills. Abay, nalalaing kayo ayang de Biblia. Addan ditoy, nagmayat pa'y na bumigsa ka ti spiritual. Anak ko, ba't para sa kadaya? So ano, minsan ka na kami kinimis, agayunar kami nga talaga eh.
Nga medyo tinang padasak di talaga nga very effective and powerful nga rod. No, kayo narti 5 days, 10 days. Idi, datalang kat mga 3 days, 2 days kasi. Pero, iti nag-ayo nanak ti 1 month. Kaya po, nagadu iti nangyari in my life. Mati dagiday, at the time, dagistay ni, nga nag-anghangasan ni Isaac ti manung minutos, nag-blue isunan, kaya nga talagang napigsalata mo ta the spirit ko at kay ayunar ko nga the mighty name of Jesus, the spirit of death come out. Kunak-kunakla tayong gana nga nagsubli tayo angas lang. Well, dayay, uray no nakatugaw, amok, no niya sakit na. Iso nga, tumakder ka makapsat, ada sakit mo ti kasoy. Kasi di pa nag-minister ko at that time. Iso nga tatakayat ko, sublin diya, last days na Well, kailangan nun diya. Nga dangay ti amum, ngahan mo nga pinapanunot. Nga basta amum. Because the spirit mo ko na disiplinaan. Hay, nagganas. Amen! So that's physical cleansing. Hallelujah. So na dati karakararag yun, kayo nagpadupadoktora, do timidisina ito yung tumaryo, kati stila ta, nga kuha baka na ituyen. Ti-apply mo. Amen. Nagsubli-subli, da ito'y tipadasam. Hallelujah. Next. Hey, yan na.Ag-increase the spiritual sensitivity. Benefits of prayer and fasting, your spiritual sensitivity or sensitiveness will increase. Mabantayo ito Luke chapter 2 verse 36 and 37. Hallelujah. Kaya ba nga may improve ti spiritual life you? Kayo nar kayo. Hallelujah. Ngayon padasan yun to sa kayon to. Ay, ustubiman, di magbaga ni pastor, okay?Ag-increase spiritual sensitivity. Verse 36. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity. So 7 years na kinasawa na, nabalo. So, and she was a widow of about 84 and 4 years. Ano ay? 80 and 4 years, 84. 31 score, 20 years. Isong ano, 4 80. Taupat nga 20. Sige, kitaan tayo ka dito na duma translation na ito. Yan. And she lived as a widow to the age of 84. Yan. Di gusto. Amen. So, 84 years. Ket saan nga binmanpanaw di temple, kuna jay, but serve God with fasting and prayers night and day. Wow. Amen? Agasom na ita, ngar aramida na. Dahito'y nga tao. Amen? Ano nga itinangyari kanya na? Idikas jay. Ngar aramida na. It is verse 38. And coming up at that very hour, she began to give thanks to God and to speak of Him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Ay, tikat na sa wandiyay. Nga iso na ti kaayo na amuna dadjay panakaredim iti Jerusalem. Mapantayo tin iltimanen, tapno mas, she came along just as Simeon was talking with Mary,
and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. Kahit na sa unday ay, in may kanya na revelation nga ni Jesus, isuda jay, the Messiah. Revelation. Kasi sensitive, iso na ti spiritual. Iso nga the more nga gayayonar kayo, the more nga decrease, the flesh. Pero the spiritual life mo, ag-increase. Ag-increase ti sensitivity na. Awatan niya? Iso nga ma-discern mo dagiti spiritual things. Hallelujah. Iso nga iyag na kadatayo, iti spiritual sensitivity. Oh, hallelujah. Amen. Next, nga kitan tayo. So, that is spiritual sensitivity or discernment kung natin na dumay dyan. Next, nga benefit na diyay is yung nakingkati divine guidance. So, mapantayo man dyan, divine guidance. Judges, chapter 20, 26 to 28. So, nga da nga day agpakapakararag nga kayat na matpiman nga makareceive ti revelation. Ngam no haang kayo lata nga makareceive ti revelation, da kayo gamin ti agpray. Padasin nyo gamin nga gayonar. Hang kayo lang nga nakasalalay di prayer ko. Taure ilians ko na kayo, mabaliktad kayo. Nuhan nyo mat, awan mat ti aramidan nyo, iti sarili yo, may sadiyay. Ada maitulong na di prayer ko. Pero ti, may isa nga ikastan ti Kristiyano agbalin nga sensitive ti spiritual. Ket da jay, sikamat ti agayonara. Han magmabaling nga siyak ti agayonar, para king ka. Agayonar kayo ti sarilin. Okay, iyan na ti divine guidance. Okay. Pandayo dyan. Then all the children of Israel and all the people went up and came unto the house of God and wept and sat there before the Lord and fasted that day until even or evening and offered burnt offerings and peace offering before the Lord. Verse 27, the children of Israel inquired of the Lord. Ngagay ayunar. Amen. For the ark of the covenant of God was there in those days. Verse 28, and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days, saying, shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin, my brother, or shall I cease? And the Lord said, go up, for tomorrow I will deliver them into thine hand. Apay nga dali guidance ni Lord? Nagkararag da, nagayonar da. Oh, amen. Isong ayag na ti divine guidance. I-guide da ka ni Lord, no? Da kang agpipray in fasting. Hallelujah! Dagito'y kat isong ano mamingsan, apay nga tahang kawang mangag ni Apo Diyos. Kasano nga makangag ka ti lapayag mo nga na inlasagan, hiso ti napigsa, ti radar na. Iso nga na dyan, spiritual sensitivity kurang. Iso ano kaya't mo ma-open the spiritual sensitivity or discernment, it is spiritual guidance, you need to pray and fast. Tandaan na nyo ni Daniel, may isang aramid na rin. Okay? So next, kaya't kung ited nga verse, it is 2 Chronicles 20, verse 1 to 3. Nagsisik ka ti guidance, mayat ito yung klase prayer. Baling ka sensitive ti spiritual.
So nga, uray no agayunar kami, agayunar kayo mat nga congregation. Uray dito nation tayo, agayunaran tayo. Agayunaran tayo, di ministry tayo, tapno rumwar, lagi di signs, wonders, and miracles. Lagi di bulag makakita. Lagi di natay, agungar, lagi di umal agsao, lagi di tulang makangag. We need to pray in fasting. Amen. Tidak do mga church, si bagada adi. Kasto yung alaw, agayunar tayo, wan mangmangan. So adi kastak ti crusade ko, idi. Ang tatamanan nga nag-start tayo dito yung ministry, medyo in kwakbasit. Ang kuna yung implement kada kayo. Ngam tatan, tayin pundasyon ko na kayo ti gospel. Patungak manen. Numapang kami adi ag-crusade katawan mangmangan. Tayo agrubat tayo, mangmangan. Ingana nga malpasak nga ag-preach, malpas ti crusade sa tayo mangan. Tidak do mga sumurot. Ada ti sumurot piman, handa nga talaga mangmangan, uray mabisinda. Ngam tidak do napandagayam, ginmatang tingang kanon day jay in kukargada iti bulsada ito. Ilim-ilim mo dati mangmangan. So, nalpas man ti kursid, meeting, kunak man nakitak di ay. Mamingsan, kayong sumursurot ka ni haknuan yung. So, nga kabubutang dati kursid, didi. Yung makita mo ti power ni Apo Diyos. Amen? Talaga nga, very powerful. So, iso nga kasay. Dito yung mat, itaan na yun. And it came to pass, after this also, that the children of Moab, they did kalaban ni Jehoshaphat at the time. So manunga kingdom, Moab, Ammon, and Ammonitas. Okay? Talua, kat kalabanan da ni Jehoshaphat. Siyempre, nag-nervyos Sige, verse 2. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on the side Syria, and behold, thee be Hazaz son Tamar, which is Engedi. So makita yo jay, kapuy day ang kadakkel ti kalaban amon ni Jehoshaphat, wala na. Amin nga kaya daytan iti human strength. So tinaramin na in Jehoshaphat feared. Nagbutang and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Oh, kita nyo? Anyati, kala dyan, nag-ayunar na. Awada, nag-ayunar tayo. Handang nga mga dito, we need spiritual guidance. Amen? We need the guidance of the Lord. So, nag-ayunar na. Ditang time, di dyan ang ibagaan ni Lord, iti aramidan nyo, iset you dagiday singer. Haan nga soldado ti usaram, singer. Dede, kaya dyan, nabasaan nyo na verse 20, gana ti 25. Tap no makita yung ti result. So, day, sinik ni Jehoshaphat, kaya di kakalwana, iti guidance of the Lord through prayer and fasting. So, nagtimak ni Apo Diyos. Amen. Baga na, ti iset mo musician, hanga soldier. Tamo na, awang kaya mo lang ti soldier na, ad-ado ti kalaban. So, singer. Yung musician, ay no nga, nakiayunar mo, tagi yung musician, tapay nalalaka. Nga sika nga gitarista, ti maisango dyan gumagayang, apay nalalaka, dahita. Awan na, no, awan mo't pamati magat, apay kayat mo. Nga di arpam ti ingka isang sangot, tereng ting ting kung kunang kuta, kikitam di gayang kinpana sword nga iso ti kalaban. Ngam nag-obeda because of the guidance of the Lord. Katanyan din nangyari, inambush ti angel di kalaban. Iso dati na confuse. Iso dati nagpipinatay. You see, bungan da jay prayer in fasting. So nga da tayo, in-apply tayo ti amu tayo yung kararag, in-apply tayo ti parintumang, nga to ti ima. Kas kada ko akat, awan, daytoy.
At dapat lang tilas. Hanggang kailangan naabak. Amen! So, prayer and fasting iyon na iti spiritual guidance. Adupay dito Ba't ininutan tayo? Tapno ipakita ka na kayo nga prayer and fasting is very powerful. This is for Christian. Old in New Covenant na usara dyan nga very powerful. May isang message ito ka na kayo. This is spiritual dialysis. Amen. Dialysis even your body. Hallelujah. So nga nagigay diabetic, nagigay na-high blood, akpas kayo. Okay? Kati ayun na, adon to tayo pakitak to no second nga kuha tayo pa ng tackle tayo dito, the types of fasting. Dito yung Bible ta makita yo. Dino kaya ito di ma-dialysis, that is for your health and for spiritual cleansing, you can use water. Agayon na kayo with water. Amen. Hanga kapita, maditi effect na riya. Pinadas ko nga ron, 40 days and 40 nights, nga nagpasakot na kapiak maditi result na. So may mayat siya danum. Masag kabasit. Amen. Amo man nga punwun na jay bitukam ti danum Yay. At least dati may sa nga baso kasi. Amen. Makita mo, dajay, tinakita kay Jay, dajay nga no, agisbuk at magita mo talaga narugit. Rumwar nga talaga Iti rugit. Amen. Ngamhang lang man nga Jay, for body adutin bagak nito'y. Nga, para sumiksi kayo, ano ko ang iti purpose ko. Inayon ko lang dajay. Kasi ti sursuro ti sensya, ado na diyan nga sursuro da, but iti Bible, prayer and fasting lang kada tayo dyan. Amen. So na isursurwak no aming santumat, lagi dyan na arthritis, no, in karakararagan, in apply ti amin, katawala ta, last resort, ito lang, isurukin ka la. Agayon narkan. Amen. Tidak dumagat no, ibagam na dyan, kat maditiro pa na, naladingit na, apay kami nga. Ay ina. Kaysa da dyan maikat mo da dyan kat manu nga years nga hangag sublay. Amen. So nga kailangan nga makita yo nga adagayam da ito'y nga no minsan iti ilumlumang ni Satanas si jay church madina nga maisuro da isong butbut nga na di ba pastor? Alilawan na di ba pastor? Bagada nga nag-end ti prayer and fasting karkaro da gaya kakadua no minsan nga kakadua nga may sursuro ti grace. May sada dyan nga nangag ko nga inbagada nga nag-end ti prayer and fasting. At haan, dahil na ibasak tatay, haan nga nag-end. Amen. Iso nga usaran tayo. Hallelujah! We need to go deeper iti prayer life tayo.